Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. MLA jangka Nongstoin ubah Macmillan Bersat ubadairu udkhat jangka expert committee ban bisyare ka land bill jangka Khasi Hills Autonomous District Council ulong baka land bill kede ke juban lak balak khlei bat punulong daga National People's Party haka election MDC kapala long house nam arja kha khandai ulong hadian ke jingjob ya ka election ulai kran ba uba Tainwell Dakhar Minba udang long Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council haka tu kapur halo ke jingdan kamban pelong ai no ya kerukom bat khando khanang ban ai ke jingada ka bakarpang ya ka ba ulam munjur bathung ya ka drafting committee hapo ka council ya ka bala khli do Chief Executive Member bamenta uba Tito Starwell Khan uba Macmillan ulaong baka dan ke jingan tho baka NPP kalakam trai halor ke ni ka an Henry ulong baka di ke jingsisha baka ni kamat ke di ke juban lak election jong ke NPP house nam arja ka khandai haka ju ko por ulong baka ni ke jingjob banwanra ya ke ni ka an ke di ke jingjob jong ke jai ben rio haba ula ai khuble ya barok ki badan beta menteri sitom nadu ke KHDC bat ya ke sarkar jela ngasko pada kubri ke pangu ya ka tanah department ke council of department berka revenue department ya ke sekolah jela bat kapang ya ki khot yung ka drafting committee la ni ka land committee of forest council hadin bangla sajid kuno mekmat opsnem al jakarta kathong jong itu kepo ka long ba kathong banikong yong ba ban penong ai no ia ka reti ke dustu bat khendau jongi kabing oh kiti nongway to codify the land use system of the Khasis jadi untuk puang la leja kendu yu siam tu kepo ba Tainwell Dakhar ban ong yu mangi dadon kam ban don no ka ai ban ye dai ke jino ka pang jongi bat kan norim ka bang ngingi yang tu kepo yong ba kat kini gijela ke badon hari India kum nganuk sang organ Nagaland dia soy instrument taxation bat ka government of India tu kepo hakisnem sok punya subuka kisima kasih yung dia soy ke juk instrument taxation ki ong ba ka banikong ban ai ke jinga da ka pagpang habai de ka kena basiap ka bas ngulungo ka Nagaland ka yok protection kat kum ka article lai spa nya puai ka ba ong ba ya ki kendau ba de ke jing ai benta pateng enam lak bentuk klar di anju parlimen dan di anju state assembly kabas ngolongo ya ka jat meru khasi jung itu kepo ka klemrung hapo ka article 371 ban ai ka jing ya da ka pagpang bagi ai no ingi ka schedule kat ku ga para 3 tenga par tu kepo ngi pekat nadu ba nglasyunti ku mulung dok ni manung sto itu ka Sigo kompakat ni ngam ngidon kam kerki ban yo gejing dai ka kendau. Mabangi kasing ngingej baka kendau gede ka kemi jungi. Ka balak ban ai kamai jam ka balak ban sai di jingisan. Te mari job election ya kendu siam diskon sutu kepo ba Tainwell Dakhar. Ngong ba ma kala don kam yingi bangin ban ulong no iya keni kamat. Ka bamud ban codify lantino system ni ke kombat kendau bersiap ka jungi. Pat nagaling jungi tu kepo ile menjo. La thung ya ka land committee le ni ka drafting committee. Forest council kapada pergi yang mana akan tulang yang ke tu committee ke land committee lani ke drafting committee kabar sesuatu ai kubri ke pang lu yau ba refulgent star wanyang bari wait cut ke drafting committee iba kabar jun khajarin ibari wait cut juga drafting committee tenang ta iba titos kum chairman juga tu drafting committee ngilai pun khe ika dika draft juga nika an juga dika bent tu ko tekat pan kisngi kinang ya house nam aja kat kendai kami no ka way ka rai jo spungkot haka lighting jo munai Julai aja kat kendai la pha ka dik expert la refer ci expert committee tengi pe ji kita ki jaka bayat tukhu ki area of conflict hapdeng ka ai dis council ka ai jo state hadin mi 8 bay ja katang 8 pai biang sit council ban rectify ban pen bay ya kita ki jinge tukhu te hadin 8 bay pha biang saka sokai jalla ana pha kala sakut biang finally haga artunyo trip jong benai Julai ngisyong biang ka expert committee hadin mingile pule bnia ngisyam bagadi ka an kalabit kalabiang tengi la comment no ban ai no ya ke pan pha baga soka kan comment no show governor ulat ban ai no ke jing menjo bat ka pasngu tuna hakalai putih kos nagaliang
jong governor ula ai no kajing menjur dengan lem jong ang skuban ai kajing kubulai ka pakapang ya kinong trei jong law department the officers kinong trei jong council of department the officers pat kinong trei jong revenue department kabang la trei sisa balapan ulong ini ka ya kini ai kindau hoi kadon kajing kerthok nang ni nang tai ban ong ba ka NPP ka kam hanai kadi kajing sisa kabadai ka manifesto ka kula election jong ka parti NPP haka election MDC ahja ka kendai kabangan sa kopi ya kani ka manifesto tengah kwa ban ong ipi ba ngimla kremda ai kublai kanu lu ka kam ka bang wanra ya ka jing job kadi ka jing job jung ni ban wanra ya kani ka ai kadi ka jing job jung ka jai penriu kat kitu ki bedon benta pan poi syafang par hadu ban penulong yani ngisko ban ai ka jing kublai ka kepang nama kadi ka jing job jung ka jai penriu enam la ban tang manondo hapot council kada ka jing treshitom jung council par kali sensar hapot state ka jing treshitom jung ni ban budin ya kani ban push ya kani ban ong ya kani bakal dei ka po ba pan penti kena no ya kijing long terai jumi. Bawa si kata ka coal mine nationalization act 73 ka section ka balai ka omba ngilong terai tangi ka slak hendau ki mapok hendau pat gide jong ka India. Da ka jing mi jong ka rice pungkut hau nai Julai aja ka kendai kum ka observation juga ni ka order ka omba ka jing ka hukum pat hendau bat siap jong ka jai demokrasi ngilong terai ya ka slak hendau bat ka nyam ra syapo gemut ki mapok hendau. Te hakani ka ai menta bila penrung sindon da ka ai ban ong ba kasla kendau berki mapok kendau kidei jong ditrai jeka ka pamut wat uranium ru udei jong ditrai jeka kum balong menta te nakali menjonga nga ong ba ka jingdon juga di ka ai kala rap sisai ka jai penriu jungi kadi ka jingjok ka bakawi ka jai penriu jungi pan ngasko ba ka ka pangi ba ki nong shong juga kasi ka pat ka pangi ki nong shong juga nong so ya sambi ka suci ka ba hak election aja kat pragi ay mensim si sayanga. But what committee ka tang sangut ungaken sepanggalan bel. Aja kat pra election. But kadai kata kadai kijing terang ba kijing angnut. But ngadas ngomu ya kinong yalam barang ba ajongi. Bagi menjur. But perlong ya kani kum ka way na ki agenda manifesto hak election balada. Te tang kita ngas kemana kulit kepang yang jadi pasti jongi ba kijing yok jongi kini an kendau. Kadai kijing job yang jadi bel. Ngatrai wat ya ka migra transfer of land regulation ngatrai ta kamyo protection na kani ai manong stoin land owner association hapos mungkot bat ya ki kot islang isu lang hapos mungkot wat ya ki instrument association juga himanong stoin bagi hima kasi ngisu lang kum gi annexure hapo kani ka case pa file pos mungkot ban ong ya mungkot ba ka kendau ka siap bagi mah po kendau ki dei jong ditrai jaka tu ditrai jela kas mungkot kapan mi ya kata hukum kapan mi hukum ka ong ba kat kum ka hukum bat kendau ba siap hapo kisidur iri megala hapo megala kabamut kasla kendau bagi mapok kendau ki dei jong ditrai jaka harai ma ka don ko ka ai ki ong kata ka coal mine nationalization act kat nais pa nyu kulai ka section ka balai ka ong ba kasla kendau ki dei jong pai ba ki mapok kendau ki dei jong ka India ka basngo tanat ha ka lai tri ju banai Julai aja kat kendai kaspungkut kapan mi ka hukum haga observation joka ka ong ba ka hukum bat kendau bat siap ha khasian haga jelami kilapok sir area ka bamut kasla kendau ki mapok kendau ki nyamra syapok ka di jogi trai te haga ni ka an ka bangila draft tu ka po tim ngila mno ngi incorporate ya ta ka kentin ngi incorporate ni ong ba kasla kendau ki mapok kendau ki di jogi trai jaka kabamut wat uranium ru udai jogi trai jaka mata kamdai su jonglo kala penti kenapa ka rais mukut ka ongkum tahi kani ka an ka palapas mutau ka ongkum tahi te hadin melapas di council lapas ya state government lembaga law department DCA bar revenue department kala sakut jan dapsnem haga bakut nga ong yakin nong ya lambarang badu juga parti yo chief minister deputy chief minister mau sampai kani kadi agenda election manifesto jong ka NPP ka balong election of nam aja kat kendai jong ka khasi bar ka jantia kadai ka agenda ka banengkong ban ong balada nginwan ha ka bor lani ngin yas ni saklang por songsen lani ngin yalam ya ka jella ya ka ningi de ban pentikna ban perlong anyo tena thung ya ka expert committee ka ban tup law department this council of department but revenue department ban apring no mikmat ngaru de ukot hangta trai putaru hapa ki simram na ki bang
tang na kini gijing penskam na ki hima ke council kalapian mdesu mana hablej para hawai mateng teng kemud ba hagini gisngi kemud ba shwa bangin simlon bangin ai bandar ki kena wisia bro ni haban lej kemud multiple authority tagi lain ya authority ngaban lej ban penyo kajing besyai ki kor islam hanai kani ka ai mata gadai ni ong tak kentin ba kadi ka codification ya ka lantino system ke juni ya ka land record ke juni nama ba kita jaka gila ban ai dule hanong nu kini ki authority pat kin confirm penskam ya kata ka ika bagi dalek kisnong ki hima bat kita jaka bat ki ko. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.